جعلنا جميعا في امتحان هذا الامتحان نتيجته جميعنا نراها عند الموت ويوم القيامة. Biz bul dünyada bardığımız sınav üçün jaralganбыз. Bul sınavının egzamendin jıyıntыгын ölüp atkanda anan kıyamatta bilebиz. عند الموت يظهر للإنسان كل الحقائق التي غفل عنها. يرى الملائكة على حقيقتها. يرى عمله الصالح على حقيقته. يرى من يأتي ليبشره بالجنة وهو ما زال في الدنيا. Adam balası ölür uçurunda mına oşol ölüm menen kelgen, beyişli sүйünчүлөр üçün kelgen perişteler bul dünyada kılgan жалпы жақсы işlerin bayandap süretip көз алдына көрсөтүп берет. Sen ömür boyu 70 жылдык жашоонда моондай иштерди кылдың, ошонун урматына сени эми бейишке киресиң деп өзүң билбеген солтуу иштериңди көргөзөт. Ал эми ушунун тескерisi, эгер тозокко кире турган болсоң, ömür boyu sen анан кылам, эртең кылам деп билбей жүргөн күнөө иштериңди да сага көргөзүп, ушул иштерди кылгансың сен, тобаңа кайткан эмессиң, ошонун айынан могул тозок сени күтүп турат деп ал жагыңды да көрсөтөт. إذن أنت لما قلت الله أكبر لابد أن تدرك أن الله تعالى قادر على كل شيء. Sen Allahu Akbar degende emi elestетkin, sen baylanışıp atkан жаратуучу бардык нерсеге кудуреттүү экен. الله تعالى يقول في القرآن الكريم ما خلقكم منذ سيدنا آدم إلى أن ينتهي الخلق جميعا. نعم. ولا بعثكم يعني الإحياء بعد الإماتة مرة أخرى إلا كنفس واحدة كشخص واحد. Allahu Akbar. Жараткан Аллах Таала кереметтүү Кур'анда адам атадан баштап кыяматка чейин жаралганыңар нечи миллион, нечи миллиард адам болсо. Ал эми кыяматта кайрадан ошончо адам бардыгынын тирилүүңөр бир адам сыяктуу дейт. Аллах Таала ошончодан барына бир адамга рызык берген, бир адамга жан бергендей, бир адамды өлтүргөндөй Аллах үчүн ушунчалык андан дагы бир канча эсе жеңил. الله تعالى يطمئننا جميعا بأن الأمور كلها بيده هو سبحانه وتعالى. Аллах Таала баарыбыздын жүрөктөрүбүзгө бейпилдик берет. Эй, канча адам көп болбосун, башка болбосун, бизге келе турган ошол жакшылыктын башканын бардыгы Аллах Тааланын колунда гана. يقول سبحانه وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. يعني إذا نزلت عليك مصيبة لا يرفعها إلا الله عز وجل. Эгер бизге бир мусибат, кайгы, проблема келе турган болсо, аны Аллахтан башка эч ким куткара албайт, тоса албайт. وإن يردك بخير فلا راد لفضله. Эгер Аллах сага бир жакшылык бергиси келсе, аны дагы бир тууганың досун кызганып тосуп кое албайт. كل هؤلاء يكرهونك وأنت مع الله تعالى والله تعالى يريد أن يعطيك الخير. كل هؤلاء يريد أن يمنعوا الخير لا يستطيعون. Elдин бардыгы сага каршы болуп, сага зыян берүүнү каалап, бирок Аллах сага жакшылык берүүнү каалаган болсо, дүйнөнүн баары каршы чыкса да тоса албайт. إذن فلا راد لفضله يعني لا يمنع. Аллах берген фазилетти эч ким тоса албайт дейт Кур'анда. يصيب به من يشاء من عباده. Аллах каалаган пенделерине сөзсүз ал нерсе жетет. إذن صلتك بربك لا بد أن تحاسب نفسك عليها أولا بأول كل يوم. Демек, Аллах менен болгон байланышыңда бир туугандарым эми өзүңөрдөн өзүңөр эсеп алгыла. Өзүңөр сен канчалык Кудай менен ушундай бир улуу зат менен сенин канчалык связың бар, байланышың бар. هذه الصلة ماذا تفعل لك في الدنيا قبل الآخرة؟ Бул Аллах менен болгон байланыш сага дүйнөдө кандай пайдасы тиет? قلبك يدخل إليه الطمأنينة. Эң биринчиси жүрөгүңө Аллах Таала бейпилдик берет. لو كنت أغنى الأغنياء مالك لا يفيد قلبك في أي شيء. Эң байлардын байлары, миллионерлердин миллионери болбо, жүрөгүңө ал кыпындай да бактылуулук, тынчтык, бейкуттук бере албайт. نسمع عن أغنى الأغنياء ممن ينتحر يقتل نفسه لماذا؟ لأن قلبه ضيق. Биз баарыңар жакшы билесиңер, дүйнөдөгү менмин деген миллионерлер, жанагы биринчи, экинчи орунда турган байлар деген инсандардын арасынан дагы тарыхта өзүнүн жанына өзү кол салгандарды укканбыз. Алар мына ошол ачкачылыктан башкадан эмес, балким эмне жүрөктөгү бейпилдик жоктуктан. Жүрөктөгү бейпилдик бул акчага сатып алып болбой турган нерсе. صلتك بربك جل وعلا يقول الله فيها ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Ал эми Аллах менен болгон байланышың жакшы боло турган болсочу, Аллах Таала кереметтүү Кур'анда «Ала би зикриллахи татмаиннул кулуб» чындыгында Аллахны зикир кылуу менен жүрөктөр бейкуттанат, тынчтанат, рахат алат дейт. لماذا تطمئن القلوب بذكر الله تعالى؟ Эмне үчүн Аллахны зикир кылуу менен жүрөктөр тынчтанат? نحن قلنا عندما تكون مع مدير أو رئيس وهو يتذكرك أنت لا تقلق أبدا. Биз жана жогоруда эле мисалды айттык. Эгер сен президент менен болсоң, же бир бай менен болсоң, эч нерседен коркпойсуң, ойлонбой бара бересиң, шеф бар деп. Ошол сыяктуу
الله تعالى يقول فاذكروني أذكركم. Егер сен зикир кылсаң жүрөгүң бейпил табат дегеним, Аллах Таала кереметти Кур'анда мени эстегиле мен силерди эстейм дейт. Аллах сени эстеп карап тура турган болсо, кантип коркойсуң, кантип калтырайсың, кантип анан бактысыз болосуң? Албетте Кудай сени карап эстеп тура турган болсо, анда сен эң жүрөгү бейпилдерденсиң. إذن أنت تذكر الله تعالى بالطاعة والعبادة. Сен Аллах Тааланы зикир кылып атасың, моюн суруу менен, ибадат кылуу менен. الله تعالى يذكرك بالرحمة والمغفرة. Аллах сени кечирим менен, өз мээримдүүлүгү менен эстеп атат. يذكرك بالخير والعطاء الوفير في الدنيا. Аллах Таала жакшылык менен, сага жакшылык арноо менен, берүү менен эстеп атат. Сен бир аз эле Аллаху акбар деп намаз окумуш кылып койсоң. يجعل الملائكة تحبك في السماء. Ошону менен бирге периштелердин бардыгы сени сүйө турган кылып коюп атат Аллах Таала. يضع لك القبول في الأرض. Бул дүйнөдө сага сенин амалдарыңдын кабыл болуусуна аларга буйрук берип атат. ييسر لك كل أمورك. Бардык иштериңе жеңилдик берет Аллаху акбар дешиң менен. يوسع لك رزقك. Рызкыңды кенендетет Аллаху акбар дешиң менен. يضع لك نورا في الوجه. Жүзүңө бир нур берип, адамдардын астында жагымдуу кылып коет сени. هذا النور كلما رآك أحد كأنه يعرفك من قبل فيحبك مباشرة. Ал Аллах берген, Аллах менен болгон мамилеңде Аллах Таала сенин жүзүңө бир нур, жарыктык береткен, аны сенин жолуккан адам тааныбаса дагы карап туруп эле, бул адам колунан жамандык келбейт деп, сразу сени жакшы адам экениңди байкайт. بعض الأشخاص عندما تراه تقول قلبي ما استراح لهذا الشخص لم يطمئن لهذا الشخص. Кээ бир адамдарды көргөндө шу сразу мамиленибизди шу батыраак ажырап кеткенди каалайбыз. بعض الأشخاص عندما تراه مع أنك ما تكلمت معه تجد قلبك أحبه. Тааныбаган эле кээ бир адамдарды көрүп туруп, ушундай болсо элдин бардыгы деп өзүнчө эле сүйүп калабыз. Мунун бардыгы Аллахны зикир кылгандан Аллах сага берген нур, жагымдуулук, ак жүздүүлүк. هذه من علامات رضا الله تعالى عن هذا الشخص الذي اطمأننت إليه. Сен бирөөдү көрүп, тааныбасаң да ошонун качпай ошол менен баарлашкың, чогуу болгоң келип атканы бул мына ошол инсандын Аллах менен болгон мамилесинин жакшылыгынан бир аламат белги. ما دمت تسير في طريق الطاعة. Сен эгер ошол Аллах жолунда моюн сунуп ибадатка үйлөрдөн боло турган болсоң, сенин астыңда адамдардын бардыгы бейпил болот. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. يعني الأرواح مثل أشخاصنا هكذا. نعم. أنا وجدت أستاذ شنكار هذا شخص جيد أنا أحببته مباشرة. هكذا الأرواح أيضا إذا كانت روح طيبة تبحث عن الطيب الذي مثلها. إذا كانت روح خبيثة تبحث عن الخبيث الذي مثله. لأن الصديق السوء لا يحب إلا سوء مثله والخير لا يحب إلا خير مثله. فهذا المقصود به الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف يعني أصبح صديق له. أن هذا في الخير وهذا في الخير. Арвахтар дагы адам бул биз сыяктуу адамдар сыяктуу эле өздөрүнүн ааламы бар экен. Биз бүгүн бири-бирибизди көрүп туруп, жакшы боло экен, ушул менен агайын болоюн, дос болоюн деп бири-бирибиз менен мамилелешкен сыяктуу. Арвахтар дагы мына ушундай өздөрүнүн ааламы бар, ошо өздөрүнүн ааламында жолугушат. Ар кимиси өзүгө жаккан чөйрө менен достошот дейт. Жакшылар менен, жамандар менен бирин-бири таанып калат дейт. Кээ бирөөлөр ушуну мурдан көргөндөй боло берем, тааныштай боло берет деп айтабыз. Бул ошол эмне биздин рухтарыбыз жолугуп, рухтарыбыз бирин-бири жактырып калгандагыз. كما نحن في الدنيا إذا كنت أنت في جيش بلدك هل أنت تترك جيش بلدك وتذهب إلى جيش العدو؟ وإذا ذهبت إليه ماذا يفعل معك؟ يرحب بك أم يقتلك؟ Дагы бир мисал берейин. Эгер сен өзүңнүн мамлекетиңдин неси менен, аскерлердин катарындасың. Душмандын аскери менен бет келгенде, душмандын аскери жакка өтүп алсаң, душмандын аскери сени сыйлап, жакшылап тосуп алабы же душман тараптан келди деп өлтүрүп коебу? Өлтүрүп коет да, мына душмандардан депчи. إذن لما وضع الله لك القبول في الأرض وجعل الطيبين الطائعين يحبونك معنى ذلك أن الله تعالى يذكرك لأنك ذاكر لله عز وجل. Allah Taala bul dünýede senin kılgan işlerini kabul alıp, sağa özününe zikir kıluvçulardan kılıp, sana beypildik berip, jayım ibadatta seni zanit kılgan bolsa, ibadatta seni alek kılıp koygan bolsa, tüz jolda, namaz jolunda, meçhit jolunda olup kalgan bolsaň, demek bul Allah Taala'nın seni süýüp, seni estep atkandygynyň belgisi. Anta şahsun kerim, ma'rufun bil keram. Sen aябай берешенсиң, байсың, кол ачык адамсың, ошол менен белгилүү болгонсуң. Lakin men akram anta amillahu taala. Бирок sen берешенсиңби же Аллах берешенби? Ошончо байлыкты сен байлыгың бар экен, бирөөгө бергиң келе берет экенсиң. Бирок ошол байлыкты сага Аллах бергендиги үчүн сага караганда Аллах берешен. Idan idha dhakarta Allah fi nafsika, dhakaraka Allah taala fi nafsihi.
Eğer sen Allah'ты zikir kıla turgan bolsaň, Allah dagı seni esleýdi. وإذا ذكرت الله في ملأ ذكرك الله في ملأ خير منه. Eğer sen adamların aldı Allah Taala köpçülük nasıl esleýdi turgan bolsaň, Allah Taala senin çöýrüňden dagı jakşyrak çöýrüde, perişteler çöýrüsünde esleýdi seni. يعني وأنت جالس الآن مثلا بدون أن تتكلم قلبك قال يا الله بدون كلام نعم. لكن القلب نفسه يقول يا الله. هذا المقصود ذكرت ربك في نفسك. Hazır mına oturup ele, tiling menen aýtpastan içiňden ele, jüregiňden ele Allah, Allah dep istep koygonuň, ha? Aýt til menen aýtpam, agşa aýtyp emes. Jön ele oýlap koýdun. Allah degen söz jüreginde oýlap koýdun. Bul Hudaý seni zikir kılgandygyň. في هذه اللحظة الله تعالى يذكرك في نفسه. Sen tiling menen Allah dep aýtpasaň dagı yürekden oýlap koýgandygy üçin Allah seni zikir kılat, esleýdi. ما الأفضل أن تذكر الله أم الله تعالى يذكرك؟ Hem kaçsı jakşı? Senin Hudaýdy zikir kılganyň jakşyby, je Hudaýdyn seni zikir kılgany jakşyby? ومن الفائز عندما ذكرت أنت الله أم عندما ذكرك الله تعالى؟ Demek kim iyilik edecek? Kim utat? Sen zikir kıl utasınca Allah seni zikir kılgandygy üçin utasın mı? Sen zikir kılganda Allah utawyca, Allah seni estese sen utasın mı? Allah seni estegendik üçün biz utawız.